पुलिस फारगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन तौनना सिनरी मधु न्यूट्रल एजेंसी सेंट्रल एजेंसी सिनरगदी असेंबसी खंगदबने सुमाई तौदना सिनरसी है मोई या यादेब लेब गवर्नमेंट सिना अदुननी अखोई मोई सिंसियर ओइदे जिकी स्टेट सिदा पालन सरकार की चीफ मिनिस्टर अदुगा मोई ऑफिस बेयरर सिंह मंत्री एमएलए सिंह दिल्ली लगी हल्लागा है तारे पार्टी ऑफिसता मोइना ngangiba thamiba mayam se masi asengba ha tarek mapung phartadaba real issue haibata masi kraida kamai torga na thaina naba haibata real issue ha tarek mapung phartadaba issue se kamai tawdana tawrga short tawna tawsira short tawre हाइबसु नत्तबा मसी नाथैननबा मणिपुरगी प्रजासिंग सही था मंगा तरुक हेंजलाबा सेदा सौक्ति मतिक वारो जेल द थंबबु हेन साथीरबा मिलिसिंग कया मरिलि केंदा पत्तर लावना नसी भोगा थंबिबा मयाम सिसे ए हयेंदगी दि हंचिक्तगी दि और मथंगी थादगी दि हाना हाने मसा मसा की युमदा मोई सेटल तौबा यारनी प्रॉब्लम जी वंस फॉर ऑल कोई सोल्व तौरे हायना खुदम मोइना हाइजे बई वानी को मधुगी वाहन सुनतब प्रेस तंगांगिबा तौरिबा मयामसी मणिपुर की नहारोन कन्ननबा हाइबुगुंबा मणिपुर की अपुनबा सक्तम कहनबा होटनखिनी हाइबुगुंबा तुंगी जाति की युमी ओइगदोरिबा नहारोन अदुमक्ति हाइद माने नहारोन कन्ननबा हाइबसिदा वार ऑन ड्रग्स संसनबनी हाइबुगुंबा अदि मितो मणिपुर तंगलकबा खंदोकबा हौबा फॉरेस्ट रिजर्व लम लैंड से कन्ननबा होटनबदा अखोई मदसुबदगी हौरपा इहौनी हाइबुगुंबा फॉरेस्ट की रिजर्व लैंड प्रोटेक्ट तौबा हाइबसिदी अनौब नति सिदी थानदगी सो दोम फॉरेस्ट की लैंड रिजर्व लैंड सिदी सी प्रोटेक्ट तौबा हाइबसिदी लाइबा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ने मसिदी यूनियन गवर्नमेंट होइबा याय सेंट्रल गवर्नमेंट होइबा याय अदुगा मिटोप खंदोकपा हाइबसे मसिदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की मसिदी बाउंडन ड्यूटी मणिपुर दा मिटोप चांगपा म्यांमार दगी होइबा याय बांग्लादेश दगी होइबा याय युनोन केरोन ने बासिंग दगी मिटोप चांगपसे सी खंदोकपसिबु कनाना थिंनिगे कनाना थिंनिगे सी मिटोप खंदोकपसे मसी इसागी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं हाइबसी कावरबजा मिटोप खंदोकपसिबु कनाना कना थिंनिगे मदेदा अदो मिटोप चलपसी फॉर एग्जांपल सो म्यांमार रोंदगी संपने खलसे म्यांमार सी इंडिया की मणिपुर इनिसो हाइबे यारे मरोई इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री सिबु कनाना नाइगेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइबा नत्रा मसे सिदैदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोई की मणिपुर की इंटरनेशनल बाउंड्री से नियरली 390 खरेन बचे 400 को महायर खलसी मसी नापा मसदा ड्रग इलीगल आर्म्स इम्यूनेशन कुसलपा और नत्रगा इलीगल इमिग्रेंट हाइबतारे मिटोक चंगसलपा नापसे मसी हुजकी डबल इंजन गवर्नमेंट श्री मोदी जी की गवर्नमेंट सही तरह मपुंग फाजल गवर्नमेंट की सिगी दायित्व नत्रा मसीदा सिसा पसी थिंगबा हाइबसी मोइगी मथौने फेंसिंग खाबा हाइरो मसी
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯈꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯇꯩ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯉꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯈꯥ ꯈꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯍꯤ 7 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯒꯗꯧꯔꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 35 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पेड़ सही अनीम मोदी जी की माना मागी पेड़ सही होम सही मंगा सही तांग सही मंगा मती बीजेपी की सेंटर सरकार पाए मतम तने अमोरो कोई की गवर्नमेंट ले मतम दा किलोमीटर 10 मोय नुजी लोइरे हाइबसे मतम दे सैंक्शन तौरगा थबक हौरे हाइबसे हौरमे हाइबसे श्री बीएन तो तुम खाना बने हाउदना गेट नंबर 1 मोरे दे गेट नंबर 1 से किलोमीटर 10 से बीआरओ ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दा मसी थबक से मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना मोइदा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ओइना सिनरगा फेंसिंग से खाबा हौरबनेबा गेट नंबर 1 दा मखा खंगुदा गेट किलोमीटर मंगा मा अवांग थंगुदा किलोमीटर 5 सी हाना हौर सी कोन हौलबनेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरना हाइबदा पार्टिकुलरली वन इसम कौबा ऑर्गेनाइजेशन अमना ओय हौनरगा कना अंडरस्टैंडिंग लेनरिबनो कमदौरिबनो मसी फेंसिंग तौबा हाइजे करासु पामदबा ग्रुप प्रतले बयाय मरमदि चथोक चसिन फ्री द चथोक चसिन यारोय दौबनिना आइना यादबा ड्रग ललोनबा अदुगा कनो तौबा आइना यादबा नोंमै मरु पुथोक पुसिन तौबा कांगो अदुगुबा इलीगल बिजनेसमैन जी खानि नमोय मोय तो मानरी ब्र करिनो मणिपुर की लम्माने अमोन रिसर्वे तहनरदि खाबे यारोय हेत इरांग सिना कनो तौदना अखोय मसी लॉ इन ऑर्डर दा सोगो प्रॉब्लम लाकदौरे हाइना स्टेट कैबिनेट पुथोगा मतम खरा मसीगी इशू से सॉल्व तौदुबा खाबा लेपीगो ना कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट तौदि लेपखिबनेबा मदु लेपंद्रबा हुजिकी मतम स्टेटा यामद्रबदा अइना थाजेजबदि 50% दी हेना इदि खारम इंटरनेशनल बाउंड्री से लेपतरे खारम गदा ना इदि खंजब चाही तरा मपुंग फारबा मोदी जी की गवर्नमेंट अखोई मतमदा हौरबा किलोमीटर 10 दो हुजिका खाबा किलोमीटर 10 से खाबा लोइरे अनदर किलोमीटर 70 80 अमगा खारनेना नांगुसे मसीदी हुजिका असेंगो इशू से मसी कमाई तौदना नाथैबा यागदगे से अदुगुम नांगबगुबा अदगी वार ऑन ड्रग से कॉपी थाबसी ड्रग मखलमनी आइना यादबा कानीनी खंगे ड्रग नि खंगे मपालोंदगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री रोंदगी थ्रू मेनमियर हान ब्रह्मा हाय मसी छाव फाव कुसल कुसे मसी थिंबा कॉपी थाबा थिंबा मधुदगी थोरपनेना हाइली अदु वर्गदी अखोइदी ऑपोजिशन की हाइबा तारे हाउस द पुथोरदा वार ऑन ड्रग से सिदगी अखोइ 100% तसेंगना मसी मुथतनबा तौसी ड्रग से मणिपुर दगी मरु फंग मुथतनबा तौसी हाइदा हाउस द पुथोरबा रिजोल्यूशन नबदा अखोइ मंगा कोई लेजरिबा ऑपोजिशन के कांग्रेस की एमएलए मंगा सिदी all heartedly अखोइ सपोर्ट तौई मतमदा अखोइ साइड वा होदोकबनी ऑनरेबल एमएलए सिंग द लेबा ऑनरेबल एमएलए सिंग अदुगा लेबा सरकार थमोइ सेंगना अखोइ होना बिनरगदी ngmoidोबा माइ पाओइदोबा करिमता लेते अदुगा सरकारना अदु मरोइना कॉपी थारिबा ड्रग पोरइबा सिगी लंबी से लेबा ऑनरेबल एमएलए सिंगसिना सिंसियर ओइद्रगदी
masi mai ba ni khara wada ni haibisi akhoi side tagi August House da thamjagi bane adu ngasi di drugs Manipur dagi kamai taw total eradicate taw muthad na ba taw haibisi da government gi side tagi ai di puksen sengna hotna da rana khalle sincere way wat ba haibi tare karigino haibo Manipur da drugs kaya phare mi manu di paninda bani kaya house su opposition side tagi su civil society organization side tagi su kaya khanna lawi matam amada Tenopal koi gi district ki haibi tare madudai da Xiamen Autonomous District Council ki Xiamen mela khosai jau 20 crore hen bagi drug phare masi kanoda CBI da immediately sinabiu haibse state government jina so sin sinau ya ji kari man si thamoi se no hotna drug se seng mu thada si haibse thamoi se no hotna bi ra ba masi ne ba koina singnei haibse moi thamoi sing na hotna de na haibse adu da sinatana palenda koi honorable PCC के president sa ko chungna chung hanguda police personnel sing involved to ba commando ni hai kari hai involved to ba jaun ham do krai de lei rage mu kadai da badu kanada senior condition kanada senior rage mu do gi investigation che police da phar ga police da investigation to na ba na senior ga madu neutral agency da central agency da senior ga di asing masi khanggadabne ba sumai tawdana sinergy haibji moi ya de ba government sina aduna ni akoi moi sincere woide haibji seba sincere woide aduna sindaba yamna ahomba jip popularity maduda ngangba thamoi singna sidagi eradicate tawna ba akoi gi drug se one drug 100% success one ba akoi hotna de haibji ada koina ta the subject to confirmation masai lokochai jaugi kiese mara laite haina kana driver bagi mapu driver ina khunba driver oram tare madugi drug to gi crore kun henbigi drug to driver ma ga chatmina ma driver to gi oram me hai ra keno ada mara laite haiba madugi district and session court ki judge ra keno ado retire tawra bawo jikwa do extension taw na Uli haibam tai ba masi ai ta 100% sumi haiti ko subject to confirmation sina ai khudam khar thamja bai wani drug si mapung khana Manipur dagi muthan na ba poda bada thamoi sinde bagi mami tai na aina haijari basine aduna haiba masinda haiba adu ai loina ba cover taw ba haining ba yam laibani aduga uji forest la reserve forest protection to ba je state government gi government of India gi mathaw adu state government na reserve forest protect to na ba tawuda masi kano to bani masi gi irang ji thorok ki bani haibse jam adu ri reserve forest protect to na ba tawuda mana yum sajalamba aina yadaba yum sajalamba लौथोपदा ओरगदि नहानसी इशूजी लोचनबा यारेना युमसीदु ओरगसु मदु कंपेंसेशन पियम थोपरा करी तुई कमदौगे हाइबदो नहान मसी सुम तो लोचनबा यारे हाइबा अदु हुजि फावबा मदु लोचनना बहोना पीद्रिसिना करिगिनो अदु वसिदैदा अतै अतै कॉपी थाबा सिंग कॉपी थाबा कॉपी मुथदनबा होटनबसे अखोय Madugi facts and figure label the honorable members in the election. Maduso in a loina Panjalagadi, Moingang never layer. Madugi facts and figure. Karamatam the Manipur the Poppy Taba Hore, Pushit Powder, Shiki state government say, Mashi Hekla, Putagina, Ekar Kayam Tagre have said, not Payam, the figure, no label. Madu I Moina Marubangs in the Mito Champa, Kadu, however. Mitop Java, Miarum, the Uyama, Uyay, Mitop Java, foreigner,
illegal immigrant se sama pada tingna si kanagi dai kano ado hari ko men matam da pusalamian khala si in case apoi di thoidongna keno tau hidaro kali bona da kitang changthok sanjing ado tau si di apoi da nante ko apoi da nante atai leibak su tau hai da apoi free da thado si hai ba Tripura, Bangladesh, Jammu Kashmir, Pakistan, aduga Tamil Nadu, Sri Lanka. Sida nanti prithvi ki makam khudimmat tani border sidi karang changtok sangsin tawna masi. Adu tani amma shu hai ye. Akoi actual line sida international border sida ki kilometer plat ko bhai asor da free sang yai so me sang yai hai. Madu akoi matam na nanti government si la anda 2018 dagi madu actual border si thoki bne madu check to bira khangani kramai matam na kadai matam na horam banu hai se adi yamna cheap popularity amasung rang nam devi gi mami na in phagi mani thole hai manipur thole hai bra karam ba matam da madu gi scheme do sanction to ram banu hai se akoi khange ba madu Dr. Manmohan Singh na prime minister woram ba matam da madu gi scheme do hana sanction to ram ba Madu scheme do hana sanction torma bane. Sigumba government haibisi government ama ekoi government le namani ekoi government umsa kini ano government haibisi continuation ni haibisi kau budona tauba eta pai ha pai ba juda permanent dona adum na bagi mauda asmaina ngamba masi ekoi asengba real issue se divert tawna na adu dai karino Hane government matamda corruption tauba loktak ki kumsing bagi MDS ki gapalle al madudi ai head A to Z har patar gadi isu yam na pallakani adui mathukta amana masi hujik kenoda koi court le masi gi any agency amana neutral agency amana tigat pada koi karib ta koi madugi objection tawningai su leite asien ba khamna na ba yamna state executive mangal me maduda kana involve tawi hai do chigat ta lor ka data madu sa si thangkal kana na trial tawni madu court na tawda ne mara lei du kana ta nan pu yar we adu corruption ki matang sidi leiriba manipur da leiriba praja sing sini hen khame ba hanai government na hen corruption tawra hen lut tawra hujik leiriba government sida kana hen lut tawi praja sing lan hujik kana hen lut tawi sidi praja hen khangi praja na adum lepasuno ba masidi akoi na moi heli akoi ni heli adani heli hai do madu angang ma awai khum tawna madu tali manipur la iba praja sing na kana hen corruption tawi hai se ado akoi matam dadi akoi thodong na yam na ka hena akoi na hairo so ba leiba government sidagi angang ni type ta akoi hanai government na masak phaje hojina thi ado hanai giduna corruption he taw di ado hojina hen tawi hai se masidi akoi haina bada masidi ikai ado manipur praja sing na hena khangani ai wafam khasi thamjaraga marang ngang diwa wa mayam haiba tai ko BJP office ta kai ngang do real issue sa tha tarek dengala ba manipur da thoiba real issue se masi na thai ba ya na ba hanai government torambani adu torambani ada torambani na asen mai issue se masi karino haidu puthoga manipur da shanti porana ba manipur gi apunba saktam integrity se masi kahen dana ba hotna bada akoi gi party gi side gi di akoi karigumba makhan nam ta masi compromise tawroi manipur gi apunba saktam kai dana ba hotna bada hai ba gi hani gi thi tu le ai wapam krasi thamjara ga ai side tu le